Thiko ya keri ya kumathamakiria makura milioni 1.9 gicua-ini, mutongoria wa ODM Raila Odinga atongoria mbutu ya Azimio kiharo-ini gia Tononoka kaunti-ini ya Mombasa. Ateti aria megiritanagia na Azimio la umoja riu marauga mucumari wa muthia wa uhotani wa Raila Odinga wakindirirwo ni Unyitaniri wake na President Kenyatta gukumakirutira mukana munini wa President William Ruto kugiritania Odinga na dereti ya kwendekithio ni thirikari. Kuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia kuna jambo iko. Baba amekuja kuambia nyinyi kwamba kumepambauka. Kima ambayo tutafanya ni kuhakikisha kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu saa 8 ya usiku utakuwa umetangazwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ya tofauti ya Raila Odinga na tofauti ya William Ruto ni kama usiku na nini na mchana. Atetia ya nige makiuga ciraniro cia mwaho wa Azimio ni hitukire kigeri-ini kiiganu thutha wa ngeithi cia urumwe riu makiuga Raila niwe mwagiriru gutwarithia bururi na mbere. Sisi tutaleta mabadiliko ambayo itasaidia Wakenya wote. Ndio sababu nasema nataka tuungane pamoja. Wakati umefika, the 5th President of the Republic of Kenya achukue nani Raila Amolo Odinga. Gicigo gia gicua-ini gikoretwo gikinyita Raila mbaru na njira nene ithurano inene cia 2013 2017 na Raila ni aheanite ciraniro cia gutigirira urumiriri ndunathogwo ni angethaniri yake ya ngwataniro ya Kenya Kwanza. Uhuru Kenyatta support Raila Amolo Odinga. Na niwaambie hivi, because mimi najua nyinyi ni stronghold ya baba. Jua katika baba care ile ambayo umelete itasaidia. Hiyo baba care is similar to the Obama care. Anatosha hatoshi. Baba Raila Amolo Odinga anatosha hatoshi. Naguo uteti wigie mucemanio uria werigirirwo wa President Uhuru Kenyatta na Atongoria Mount Kenya mwena wa Sagana no iyumiririe guku Tononoka. Atongoria akirima makiuga ati uge wa Ruto kirima-ini ugathira mucemanio ucio wahanika. Mimi nimeona leo imenguruma, sivyo? You can never go wrong. You are in very safe hands. Mtoto, safe hands in his hands. Mothers of Kenya, you are safe in his hands. Wazee wa Kenya wote wako safe in his hands. Maya magithiaga na mbere nacio kambeni cia kuhurira ndebe Raila ni cithire na mbere icigo-ini cia bururi na gavana wa Laikipia Nderitu Muriithi uria nowe muikarigite wa kamiti ya kambeni cia Raila augite ati Azimio ni hotete gubanga ikundi itiganite cia kwendia Azimio undu uria ucungiririe wagagu ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza. No hoti wa gutigirira nominations ni ciarithisha andu aria mara participate. Uhoro wa campaign itu uria irathie guko nayo ni urona central ukona bururi wothe tariu captain witu ari gicua-ini ithuĩ twĩ gũkũ Nyeri iraini turari Kirinyaga aria angi mari Kiambu. Nderitu we kwaragia kaunti-ini ya Nyeri kuria ningi augite ati ithurano cia wamũrani rungu rwa Azimio itigakorwo na thigithigi. Ngwataniro ya Azimio la umoja igatwara kambeni ciao kaunti-ini ya Kwale muthenya wa rucio. Kuri athiriti a Raila Odinga mucumari wa muthia wa uhotani wake wekiriro ria manyitanire na President Kenyatta muthenya wa rucio magitanyo kumatha makiria makura milioni 1.9 cia kaunti cia gicua-ini mithafara yao igitanyo kwambiriria kaunti ya Kwale muthenya wa rucio. Irifotera Kameme TV de kiharo-ini gia Tononoka Mombasa County ijitagwo Mwaura wa Ndung'u.